Pamiarsa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, rauh ring upacara pelebon ide pedanda gede Sedawa Jelantik Putra ring Gria Sedawa Desa Tegal Tugu Gianyar ring tanggal 21 Agustus. Kesarangin okan ipun Prananda Prabowo, akademisi bidang pertahanan Koni Rakahudini Bakri, miwah pengurus DPP PDI Perjuangan. Pengrau Megawati ngedautin mana krama ring genah upacara, sawetara tokoh PDIP Bali talerau, sekadi anak Agung Oko Ratmadi Cokrat, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, Cokorda Oke Arte Ardana Sekewati Cok Aceh, Bupati Gianyar Imade Mayasre, Wakil Bupati Anak Agung Gede Mayun, turmaning para kepala daerah sejebak Bali saking PDIP, rain ide sane lebar ide bagus sadawa, ngicen apresiasi untuk sepengrau Megawati. Ide pedanda gede Sedawa Jelantik Putra selami walake mepesengan ide bagus putuwes nawa. Sane kelokta dados kader senior PDIP, termimpin PDIP Bali selami kali periode, tugas turmadue jasa untuk ngelimbakang partai. Ide lebar untuk yuso ulung dasa 6 warse ring tanggal 3 dasa siki Juli, ajin sang sane lebar, kauningin dado silih tunggil pendiri PNI ring Gianyar, dukmasan orde baru, wes nawa kata nampenin intimidasi dados kader marhainis. Nanging kantun kukuring perjuangan sani ngawinang kalokta pina ke kader loyal tur idealis. Upacara pelebon memargi antaring tunon, penyiwan kramane rauh. Gala puniki pina ke penghargaan, krama majeng tokoh spiritual, politisi idealis, sepisanan pina ke pendidik sane sujati, kukuring ajahan dharma, Indra Bali TV.